Garica. Tatu govori solitaru. I am a man who makes deals for a living. My eyes are everywhere. That means you can't move a finger without me knowing about it. Do you understand? Not a fucking finger. You can stay and accept my deal. Or accept the consequences. So what's it gonna be? Ogulin, da, nedaleko od nas Klek, a rakija Klekovača, joj da mi je Zdenko mužak, ništa, joj nije vam lako, viče Ahmoj su, nije vam lako, što je teža bitka, slađa pobjeda, trebam jake protivnike, da bih sam bio jak, i to je to. To naučih od Japanaca u karateu. Ti se smiješ, njeva, a ne znaš da će te ja upavati, ne znaš. Ti se smiješ, čovjek, da tako? Ti se smiješ, čovječe. Nemoj smiješ si, evo, a ti, nemoj se smiješ, znaš, te ja zajeban, ja, nemoj se smiješ, ja sam rekao da vježba. Dobro, a ovom ću reći, ne pij kad voziš. A jebem ti mater, šumiš, šuđe, znaš, opet malo, moram ga centrirati, evo ga, to je ovaj drugi. Njega sam prvog centrovao kad sam išao 4. razredi, pao na školu, uvjeran čovjek, mladić, godinu dana mlađi, Pere Briševca, sin Konkušica. Zletio sam ga vratio i nakrio ja od roditelja tu daščicu stavio u moto, vidio kako ono kad ovca i neko slo. Evo sad ću ja nju centrirati, da vidite kako ja nje centriram. Jel me snimaš, momak? Jel vidiš to? Vidiš to, vidiš. Jesi čuo kako je škljocno? Ja jesam. Neka sve će se to promijeniti kad se popnete na vrh RH brda. Još nekoliko mjeseci po zatvorski metara. Ja ni ne vozim jebeš aut, ja volim više prirodu. Tabanovića Fjaker. Onda loči koliko te volja. Da baš tako. I sad ću mu palac i kraj priče, nema više šta pričati. Na rani maru, gotovo. Ti mali isto si gotov. Da vidim da nije ova što god lovorka opet. Doktor, kasni minutu. Minutu kasniš, jebem ti! Pa dobro, radi ovdje ovo. Jebemo, ja sam očekivao, rekao žena Njemica i to. Volim Dinamo, Monek, da, zatvaram prozore. To, doktore, samo ti mene prati. To, doktor, viće Monek, ja volim Dinamo, kajem, a doktore, samo joj Ban Jelačić pukni jednog, jok. Neka se cura istrese do kraja. A onda će pucati telepalica. I tako poštivate pravila države, evo, račun je napravljen. Pozdravite me Bukefalu i Kockici i naravno Garovog i Ciganku malu i bute usluženi, što mi reče Cigani. A onda će pucati telepalica po bujici. Vidite kad se to nauči i kad je to lijepo. Bukefala! Odi, bala! Odi, vamo! Ajmo, živati! Da! Joj, dovaca, Mercedes je zakon. Brate, uzjahati, ha? Brate, uzjahati. Hvala. I Garavko. Sve u granicama doktor je treniram. Da, Ličanin. Ne. Siroče, Garavko. Auti su sjevali čovječanstvo, zar ne? I sva tehnologija, ne. Platon reče, treba imati mjeru. Aha, baš tako, viče Ahmo. Dobro, ajde mali u pizdu, dobro. Jok, neka se cura i strese do kraja, onda će pucati telepalica po bujici. I cijeli svijet gledati, jer će ići live. Dobro, dečki, kraj priče, dobro? Ne, hop, jebote, krv, nemoj, molim te. Jaso, pomoć, Jaso.
Šta je napisala crna, poslana crna ruža sekta koja ubija mlade. Kaže, da li se ti možeš u ovoj sekti pronaći s obzirom da ljudima govoriš da ljudi hodaju, mogu hodati po vodi, letjeti bez krila i ostale gluposti. Evo ga, stavio palac i ćao đaci, goodbye Charlie. Idemo dalje. Koliko vrijeme? Brzo sam ja to klafrao, 6 minuta. Ljubav u tijelu, epoha, doktor Van de Velde. Kako da povolje utičemo na plodnost u braku. Moramo ovo proštudirati, da vidimo samo na brzinu. Tragika impotencije, ohoho. Momentalna impotencija, vidite vi to. I zato samo što sam ga jednom, ja sam dobio 22 mjeseca zatvora, fol da prođe ovo sve još malo duže, ono i na kraju me lijepo drogirali nečim i od tada ja nisam erekciju više dobio, niti, a kad sam hoću podignut ga nekako da on to nakon mnoha, samo izađe i ko kobile ovaj suza kad krene, znaš to. Da, sredstva i metode za čuvanje od trudnoće. To mi treba. Prirodan način. Idemo nek spalice i odmah tu. To mi treba. Jevem ti kako god ostane trudna. Moram na WC isto ići. Na tatin školjku. Dobro, zajebajmo se malo. Hajde, vidim. Jaso. Ne daj mu, Jaso. Hajde, vidiš, kako sin ocu ne da. Jaso, pomoć. Nakon 7 dana dođeš se kaj Herr Führer, jesi smeglich, moguće je.